Hadin ka jing inok kam jong Chief Executive Member ka KCDC uba Shembor lang renja nagadaw jong jing ban ka jing shitom ki MDC ka sang VPP ha ka jing penbait lang bat ki nong ilam ka parti ki la yamanjur bat yahon banjit yo ba Winston Tony lengdo bodi MDC ka nong thamai ban Shimti ye ka kam ku Chief Executive Member ka KCDC ha ka ni ka singi ka ba mantapan ha ka jing ilang ka ba kerpang jong ka council uba Winston Tony lengdo dak basuk ula Shimti ye ka Shuki CEM klaim dadon ki nong ile persya Kidkhot jong council nadu ki badan hakal yang sencar bat hakal yang yete kil ayak jing khublai kit bok kit riang yau CEM batmai nag banta ban yelam ye ke council lungba ka tik Shuki ke baula Shimti wood bat kerai dan long kerai man pinyo rong ni kari bat cak ni bat kam tam ke ban Kyntiew ya kani ka office badan Burom jodi bat district council jodi bat nangi syakmat yunuma syakmaina ni ban aida nani ban pin But orang bagi baiklah langsung Shillong, bagi district council dari kata jaga belum kumbi waktu. Nanti sekarang ini kita nak jadi presiden jadi bagi parlok jadi, bah ini seyo dan Kyntiew Biang saksi sini. Mereka nama Burom, Jong kini kasih district council bagi. Kenapa tu mensir jadi Shuki itu ke? Nama kumba negeri itu ni. Jadi no sendat tu buat Shembor lang benjak dia kena Shuki CEM. Kalau long shisha macam dulong, kalau crowd dia kena isi, buat kamtam jangan Synod. Nampak para MDC jogi, let's say, Najui kena Ngin jogi. Dibahaskan hadir bila Shimti ku CEM, apa dia Ngin. Itu yang kita katakan apa bagi Shillong ia ajeng wei pada hari khubor umong mana dan mensil di smokia pada kecil pangun Haba natiap pada ikan hapring kemet bangsa di kecil gunung untuk kawina amalan yo shoot banyak Shillong ini banyak panjumut nari Henry umong juang ini nak khubor pasal kau kekiat atau kiri orang kau sang hidup kata. Akhirnya sebenarnya kita berdep. Nabi bagi tip itu nak pergi ke Shillong. Yang jual ni nak khubor. Kita pan rest sih itu macam. Kita cek aku. Buat fuslai ke kamar ni buat district council. Midon bagi ni pek ni terang lagi kita. Nama kau kekiat jogi kalau kau sang hidup kata. Anda takoi sawan ban Shimti nani ban trei kam kupa pijuno andai ko malayo slow ni para dapat juni apa kle sam ya ka ite jingren joki pasha bilo riu bedan jingket ke shika daya reng ke jing shitam bola panjur ni adu ke sni da iwan shini da office man ai the city jing shop jing ke kamera joki nani ban shop no kam sini don't have to jing kuslai don't have kata mensim ban keli balik kumui kata along kumui apa kami shisha o kumno elam udah don shisha kata mensim jing ke para hari khubor wala na benot jing bomben joki andai ku bangalong tan koi kekia jing basem kadai ka begini ban bu hakmat ke nangma inang yo kemet kepat besyak berkaitan ke Carnival Fest ke Henryo ha umsning Laisni lenter kendai shipo bat khatway dari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town dorbar labu ujing temu bak pisah ke bami onirap syaka school umsning town dorbar secondary school nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam kindon gijing penbernya nak nongruai bapau ke jela ke hausi bumper ke lucky draw bat kiwei one sepi one ma abahi ke tamasaste tang bayarap ia ke school se nagbanta gijing tip ki babanya phun hagi number Henry not kendai arnyo lain nyo ar lani pranyo non riusau Henry nyo
Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phun shengi ni ai wai shapi Pranyo laiwei, kendai hendriwei, arnyo lai.